imbaraga zikiza indwara zananiranye izo zirari. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Yesu ashimwe nshuti mukunzi uri kurakurikirana televiziyo BTV. Ikaze muri wamaye kiganiro Power of Blood. Nkakwibutsa ikiganiro Power of Blood mugishikirizwa na United Pentecostal Church Kigobe, ishengero ry'umwe namwe mu yari ryo mu Kigobe. Ijwi uri kumva ni Prophet de Nation Albert. Ndagutumire rero gukurikirana imisi yose nk'aya mango kino kiganiro, ndetse kino kiganiro kiratambuka giciye kuri YouTube ya Albert TV cyangwa gaca kuri www.3 akaburungu Albert TV akaburungu onarenage, maze ukaronka ibiganiro bitandukanye byaba bica kuri Albert TV. Karibu rero Yesu agure neza, uri wamanya mwiza. Imbaraga z'amaraso, izo mbaraga turiko turavuga ziragukoreka. Ndakubarire izo mbaraga tuvuga ziri mu maraso Yesu Kristo ni za mbaraga zazura Yesu Kristo amaze gatatu yapfuye akazuka. Izo mbaraga tuvuga ni za mbaraga zazura Lazaro amaze kane ari mu mva. Izo mbaraga ni za mbaraga zaca muri profete Ezekiel maze akavugira ku magufa yaramaze imyaka myinshi cyane, maze ayo magufa asubira kuba mazima. Izo nizo mbaraga ndi kukubarira nawe uri kuradukurikirana. Nta buzima bwawe buramera ukundi, oya uri muzima kuko uri kurakurikirana. Ndakubara izo mbaraga zishobora kuzura umuntu yamaze kanga yapfuye, umuntu amaze imyaka yapfuye. Izo mbaraga nanjye ndakubarira ngo ziragukorera mu izina rya Yesu. Zirakuzurira amagara yawe, zirakuzurira akazi kawe, zirakuzurira ubutunzi bwawe, yewe zirakuzurira ibintu byose wabuze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu rero muri umwanya mwiza, ni umwanya udasanzwe, ni umwanya ukomeye. Ariko mbere yuko ninjira mu mwanya nibyo ndagutumirire mu masengesho ya Mercredi Miracle, Mercredi de Delivrance, Mercredi Prophétique, aho ku minsi yose ku gatatu tuba turi hano kuri United Pentecostal Church Kigobe. Dukora ku mashuri turabashimwa mu Kigobe niho tuba turi. Ndagutumirire kuza guhera saa 4 tuba dufite amasengesho adasanzwe. Dukubita hasi ku kibazo cyose umuntu aba yaraciyemo live uburyo kwikibiriraho. Dimanche naho tuba dufite ikoraniro ryagutse tukayitangura saa 2:30. Muri aya materaniro yose turagutumiriye kuza. Abanyeshengero nibyo iminsi yose ku gatandatu baba cyane cyane abanyeshengero tuba dufite amasengesho yo mwihema. Ntabwo dusenga twicaye, oya twicara kwihema hose ingoro y'Imana ikikijwe n'amahema, maze ijwi ry'Imana ikururuka ikavugana buri muntu wese. Karibu rero ushaka ku munyamuryango, karibu tugumugisha, karibu Yesu Kristo agwica umutima wifuza. Uziyumvira sound uzakwiyumvira ijwi ry'Imana, uzakwiyumvira ijwi ry'isumba byose. Aho turagutumiriye Yesu agwe neza. Ariko kandi mu yindi minsi haba kuwa mbere, haba kuwa kabiri, haba kuwa kane ndetse na vendredi, ushobora ukeneye umuvugishwa, ukeneye ko yaguhanurira cyangwa mwabonana wamusanga ubonano. Inimero kuri screen ziriko urazibona, no munsi ziriko ushobora kuza wasabye rendez-vous twaguhereza umubonano. Reka nakubitse ya munsi 3-7 unagishobora gushikira umwana w'umuntu nta kibahanuriye nta kibabariye. Yesu abagire neza, Yesu abamugisha. Bakurikiranye abandikuriye kuri channel yacu twashoboye kuva mu byavuye mu itariki 27 twashoboye kubibabarira imbere y'uko iyo tariki ishika. Twari twabihanuye, twahanuye n'ibindi byinshi, twahanuye bizaba muri aya mezi 3, twavuze amabanga akomeye cyane. Yesu akugire neza, Yesu abamugisha. Niyo mpamvu nagutumira kugira sabone, ariyo subscribe, ukagira na j'aime na partage ya kino kiganiro, ndetse naho wagenda kuri channel yacu ya YouTube cyangwa kuri Albert TV wewe tutakaburungu onarenage, gira partage. Hariko amabanga menshi, hariko ibiganiro byinshi. Ndagutumire rero Yesu agure neza, Yesu abamugisha. Rero kino kiganiro ni kiganiro kiriko kiraba mu mpera z'ukwezi. Bagutumira kutazosiba kuraba ikiganiro tuzakangurana mu
mu ntango z'ukwezi, yes, muri isomene ya mbere y'ukwezi ntuzacikwe. Ariko kandi ndagenda kumenyesha yuko hari amavuta dufite hano kuri eglise, ni amavuta afite imbaraga, ni amavuta afite imbaraga adasanzwe. Ayo mavuta rero nawe uzaze uyagure uyatore hano ku rushengero, maze uzayakoresha mu kiganiro kizaba gikurikira. Ayo mavuta uzayakoresha kandi azakugirira ikimazi, azakuzanira impinduka ku buzima bwawe. Yesu akugire neza rero, Yesu akumugisha. Uno munsi ijambo nashaka gusangira ni ijambo riri muri Zaburi 34:4. Narondeye Uhoraho arayitaba, angiza ubwoba nari mfise bwose. Nshuti mugenzi, ndagenda kuzanire rino jambo rivuga ngo icyamutera ubwoba cyose uyu munsi kirahava mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndwara ariko kugira ngo twaba twabikoze, fata ikirahure cy'amazi, rebo shekera, fata ikirahure cy'amazi ugishire ngaho yuzuye, maze naza kuyasengera, maze ndayahimba amaraso ya Yesu Kristo aragukorera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nari kukubarira rero uti buri kintu cyose cyagutera ubwoba n'indwara iyo ari yo yose, yaba sida, urabonye shagrene yakize ubwandu bwa sida, ni diabete, y'abaruyizi n'abandi bakize ibyo byose bikubara, ni kubara babaje leta, izo ni indwara, izo si indwara, ni kanseri, na Berize yarakize kanseri yaramara imyaka 20. ni iki na amafigo, ni ikihe cyari guteye ubwoba, niye virus yari guteye ubwoba, niye infection yari guteye ubwoba yatuma urabudasinziriye, yatuma wibwira kwirukanga ngo ugiye kugurisha checking wakuri baguchecking barabe icyo cyose. Wicyo ndagusaba n'ikiye, fata ikirahure cy'amazi, maze uraza kubona impinduka, n'ingorora n'umurongo n'ukunanirwa, buri kintu cyose ku buzima bwawe. Ndakubarira icyo nakubariye, rondera ikirahure cy'amazi, rebo shikereya ugishire iruhande, urabona impinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntugire ikibazo aho waba uri hose, uri mu bihugu bya Afurika, aho uri hose ndakubarira ngo imbaraga zamwe yera ziragushikako. Yesu Kristo ahari kugira ngo agukize. Amaraso ya Yesu Kristo nta mipaka afite. Ugukora kwa mwe yera nta mipaka bifise. Waba uri mu gitanda, waba uri mu bitaro, waba uri muri gereza, waba uri mu mahanga, aho uri hose nakubariye rondera amazi, maze urabona igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urondere icyo cyagutera ubwoba n'ubushomeri, ni rero nakubarire ubwoba kuri Satani niwe atera ubwoba, Satani niwe azana ubwoba mu bantu, niwe azana ibyanduka, niwe azana ibintu bitameze neza mu bantu. Ndagutumire rero mu mwanya ufata cya kirahuri mu izina rya Yesu, fata ikirahuri cyawe maze ndagisengera mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu ndasengeye amazi ari mu kirahuri, ndahinduye amaraso ya Yesu Kristo arabashekereya, ndahinduye amaraso ya Yesu Kristo, ni amaraso akiza, ni amaraso abohora, ni amaraso y'igitangaza, ni amaraso akiza, ni amaraso abohora, ni amaraso ya Yesu Kristo y'igitangaza. Atuma umuntu abona amahoro mu mutima, atuma umuntu abona akazi, atuma umuntu abyara, atuma umuntu aronka promotion, atuma umuntu aba umunyecubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe ahindura ubuzima bw'uwo muntu, ayagira yema akanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wambwira amen. Utaranywa genda ufate akuru gakeya debute uterete ufuyoruku ushiremo, hanyuma uca unywa, bizaba birangiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ari indwara wari ufite, genda mu gatondo wipimishe, cyangwa genda ku mugoroba wipimishe, genda wipimishe. Yaba ari hypertension, icyo mbonye ni uko amaraso ya Yesu Kristo agukijije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo mbonye ni uko mbonye amaraso ya Yesu Kristo agukijije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nunywe icyo kirahuri cy'amazi yahindutse amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu agure neza uri kuradukurikirana kuri BTV, Yesu agure neza uri kuradukurikirana kuri channel ABTV, wewe tatakamunga ABTV. Yesu agure umutima wawe wifuza. Reka rero mbere ko tugaruka, manze tubarira bari mu bwa bw'ibyuma bakohereza intayi zidasanzwe, abakize ubwandu bwa sida, ababonye ubutabazi, ndetse na Felicite yaragiye turamusengera, tumubarira icyo gukora, abona yarafite ikibazo cy'amafaranga, ubu yanditse ubutumwa avuga yuko byagenze neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Byagenze neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka rero turagaruka mu kanya, umaze kurikira izo ntahe, ariko ngakwibutsa iminsi yose mu Kigobe, ku mashuri y'abashobora mu Kigobe, kuwa gatatu na mercredi idasanzwe, aho kwita mu kibazo cyose hasi. Kwa Mungu ni mercredi, ni dimanche idasanzwe, aho ubwiza bw'Imana, umwuka w'ubuvugishwa haboneka ibitangaza
nk'abari baje dimanche ya 24 babonye gukira, babonye ibitangaza. Yesu amuca umutima wifuza, warabonye amavuta tuyatembesha, warabonye gutembesha amavuta mu izina rya Yesu, warabonye duhanura, warabonye tuvuga prophecy authentique précise et spécifique. Kandi rero Yesu akurire neza, narakubariye mu minsi iri imbere namwe ko President Museveni bazatsinda, ababikurikiranye baramaze gutangaza yuko ari we yatsinze. Ukeneye umuhanuzi ku buzima bwawe, ukeneye umuhanuzi ku buzima bwawe, waza Yesu akurire neza. Waba ufite intebe wazana mu nzu y'Imana, wayizana. Waba ufite kamera ngaho mu nzu, wayizana. Ikintu ukoreye gukorera Imana nta buhombe bubaho. Yesu akurire neza, Yesu agumwisha. Hakubita turi mu bwubako, twaratanguye ubwubako. Ufite parcela wayituzanira tukayubakamo urusengero rw'Imana. Ufite imifuka ingahe isima wayizana. Reka mubarire gukorera Imana nta buhombe burimo. Niko nta kuntu nyene bari kurangurikirana turi mu nzu, tuba mu nzu z'amakaro, tuba mu nzu zizi z'ama etage, ariko nta mifuka igihumbi, nta mifuka twigeze dushira ku nzu y'Imana. Ariko kandi bangari hari nuko buri muntu wese ari uzoza n'umusumari umwe, ari uzoterera $100, ari uzoterera $100, ari uzoterera idirisha, tuzomusaba acazana n'ifoto yiwe, agenze n'ifoto yiwe, tuzagira grand album ku buryo dushira ko buri muntu wese ikintu yakoze muri iyo nyubako y'Imana. Yesu akurire neza, Yesu agumugisha. Reka dukurikire intaye turagarutse. Yesu nashimwe. Makazingaha shaka kubabwira igitangaza Imana yakoreye. Ninasimama mbele zenu nikipenda kusema miujiza Mungu ametendea. Hali muri 2019 Ilikuwa ni 2019. Kwanza ilikuwa ni 15 mwezi wa mbele. Nakumbuka ilikuwa ni tarehe 16 za mwezi wa kwanza. Mbona nenda kupimisha kumera wasita? Ndipo nilikwenda kupimwa ukimwi. Wale kupenda bagenzi baje. Tulikuwa na marafiki zangu. Tugiye abandi barabahigisha nanje barakuhigisha. Tulipoenda wengine waliwapa jibu, mimi hawakunipatia jibu. Nalipenda natasha kwa nyumba zao. Mimi nilikojea nikarudi nyumbani nyuma ya wengine wote. Aliko mganga tukapona kabisa kumbe wanarudi yongera kwa nafasi. Nikaona mganga amerudi kunichukua ili anikamate pia damu. Naomba tatini kubele kupima kugira kazi. Nikamuuliza kwa nini unanipima mara ya pili? Aramgira tunana hii. Akanambia hakuna kitu. Wale waganga na wana weza. Maana pale waganga ni watoto wazuri. Aramgira tunende ukafanya na tunakuhigisha. Akanambia ngoje na wewe tukakupatia jibu. Macha pia kwa mtoto. Akanambia wewe kushika jibu. Ama hii ya mganga sharafu na mashahada pite. Nilipoenda mganga akanisalimia. Nikamwambia ni sawa. Akanambia hivi sasa tunataka tuongee. Nikamwambia haina shida. Akanambia unaona umekuja kupima ukimwi. Hivi ukikutana wewe mgonjwa utajipataje? Nikamwambia hapana, mimi si mguu, mimi ni mzima. Akanambia hivi kwani ikitokea? Nikamwambia mimi najisikia siwezi kupata amani. Akanambia tayari tumekukamata ukimwi. Hapo nikasikia yani nimeangukiwa na dunia. Nikamwambia mganga, ninaona ya kwamba Mungu hanipendi. Kwa maana nikiangalia mahali nilipopitia nikienda kutangaza Injili, wagonjwa niliowaombea hospitalini, nilikuwa nikiomba kila mara nikiombea wagonjwa. Nikamwambia mganga, ninaona ya kwamba Mungu hanipendi. Akanambia acha kusema hivyo, Mungu anakupenda.
akasema hapana. Ukagenda chara kwa daktari. Hapo akanipeleka kwa dokta. Dokta naye akaniswali jinsi ninavyojisikia. Nikamwambia ni pole pole tu.